mfise ijambo mbazaniye ndibaza ko riza kudufasha twese. Ni ijambo ryanditse Abafilipi igice cya mbere murongo wa 29. Abafilipi igice cya mbere murongo wa 29. Igice cya mbere Abifilipi igice cya mbere murongo wa 29. Haravuga ngo kuko icyo mwagabiwe ku bwa Kristo atari ukumwizera gusa, ariko mwagabiwe no kubabazwa kubwiwe. Ndasubiramo, kuko icyo mwagabiwe ku bwa Kristo ntago ari ukumwizera gusa, ariko mwagabiwe no kubabazwa kubwiwe. Urumva aya ni amajambo akomeye, ni amajambo Paulo yandikiye, ariko arandikira ishengero ryo muri Abifilipi. Yababwiye ibintu bibiri. Yarababwiye ngo icyo mwagabiwe ntago mwagabiwe gusa kwizera Kristo Yesu, ntago mwagabiwe gusa kubwira ko muhawe agakiza, ntago mwagabiwe gusa kubwira ko muhawe mugisha, ntago mwagabiwe gusa kubwira ko muhawe ibyiza. Kuko hari igihe abantu bajya bafatira mu Mana bakayifatiramo koti imwe. Hari n'inyigisho zisa n'izi ngizi usanga zivuga kwizera Yesu, kwakira imodoka, kwakira umugore, kwakira umugabo, kwakira visa, kwakira kujya hanze, kwakira amafaranga, kwakira promotion, kwakira. Noneho ugasanga abantu bama muri ibyo ngibyo kuko batazi yindi kote. Ari nayo Paulo yavuze ngo ibyo twagabiwe ntabwo ari ukwizera Kristo gusa, ngo ahubwo nanone twagabiwe no kubabazwa kubwiwe. Iki kintu hari igihe usanga ubutumwa bw'abantu bwaramaze kuba desekiribe. Abantu gusa bazi ko timwe, nakiri imodoka, nakiri umugabo, nakiri umugore, nakiri visa, nakiri kujya hanze, nakiri promotion, nakiri, ugasanga abantu bahereye muri ibyo gusa. Rero kubera ko hari indi kote batigeze babwirwa, ariyo kote ivuga Paulo yavugaga ngo si ibyo gusa nimwakiriye kumwizera gusa, ahubwo nanone mwakiriye kubabazwa kubwiwe. Iyo rero hagezeho iki kintu kivuga ngo nanone hari ukubabazwa ku bwa Kristo, nanone hari uguca mu bigoye, nanone hari uguhura n'intambara, nanone hari ukugira ingorane mu buzima, kandi dukijijwe, kandi twaramenye Imana, kandi twarizeye Kristo, kandi twarabwiwe ko muri Kristo byose ni barabara, byose biragenda, byose biratemba, byose ni ibintu byimereye neza. Noneho wagera muri ya kote Imana yemeye ko ubabazwamo, ugasanga utanguye kwidogera Imana. None se ko batubwiye Imana ikiza indwara kandi ubwo urarwaye, kandi ntako badakora, kandi bakagusengera ya ndwara ntigende. None ugasigara uvuga ngo none, ugasanga naho rero abantu batanguye guta Imana bakayita ko agashavu. Ariko Bibiliya irabivuga, icyo twagabiwe ntago twagabiwe kumwizera gusa, ariko twagabiwe nanone kubabazwa kubwiwe. Ni ijambo rikomeye cyane. Reka rero noneho ninjire indani, twinjire neza. Yohana 11 umurongo wa 1 gushika ku 7. Noneho ubwo ndagira ngo twinjirane neza, twinjire mu ma example Bibiliya itwereka. Yohana igice cya 11. Yohana igice cya 11. Umurongo waho nishake mbere ko wa mbere ndawuvugaho, hama ibindi umuntu araza kugenda bivuga. Bibiliya avuga ngo hari uwari urwaye, ni Lazaro w'i Betani, wa musozi Mariya na mwene nyina Marita babako. Uwo Mariya niwe yasize umwami Yesu amavuta atamirana ku birenge,
amuhanaguza umushatsi wiwe. Uwo Lazaro yari arwaye niwe musaza we. Bashiki biwe batuma kuri Yesu bati, mugenzi wa wundi ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ariko niyo kumushimangirisha Imana, kugira ngo n'umwana w'Imana imushimangirishe. Kandi Yesu yarakunda Marita na mwene nyina Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye asibira aho hantu yari amaze iminsi 2. Hanyuma y'ibyo abwira abigishwa biwe ati, dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubwira bati, mwigisha, Abayuda baheruka gushaka kugutera amabuye, none usubiyeyo? Yesu arabishyura ati, none isaha z'umurango si 12, ugenda ku murango nta sitara, kuko abona umuco wiyise. Reka dusome Yohana 9 nanone. Ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigishwa biwe baramubaza bati, mwigisha, twahereye ku murongo wa mbere, ninde yakoze icyaha, nuyo cyangwa n'ababyeyi biwe, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabishyura ati, uyu ntiyakoze icyaha, kandi si ababyeyi biwe, ariko nukugira ngo ibikorwa by'Imana biboneke kuri we. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwadutumye hakibona, bohava abwira atawugishobora gukora. Nyiri mwisi ndi umucyo w'isi. Avuze ibyo acira amate hasi, avurugisha amate utwondo, araheza amusiga utwo twondo ku maso. Twakira ijambo ry'Imana. Ndashaka kubigisha ijambo rivuga n'Imana yemera ko tubabazwa. N'Imana yemera ko tubabazwa. Iri jambo ni jambo nahawe mu minsi iheze. Nari ndimo ndaca mu bintu bikomeye. Buriya buri mwungeri wese agira ijambo bitewe n'ibihari ko aracamo. Hama rero murabona iki cyanditswe kiri muri Yohana ibice 11. Hari umugabo bita Lazaro. Bivuga ngo Yesu yariko ari kumwe n'abigishwa biwe, hama mu nyuma haca haza abantu Mariya na Marita bari batumye, barabatuma, mugende mutubwirire umwigisha yuko Lazaro arwaye. Ararwaye, ararembye, kandi tuzi neza ko Yesu akunda Mariya, akunda Lazaro, kuko Bibiliya ivuga ngo bari inshuti za Yesu. Yesu rero baragiye baramubwiye. Bibiliya ivuga ngo Yesu ntago yigeze agenda ako kanya, ahubwo ngo asibira kabiri. Kandi ubwo hari umuntu arembye, hari umuntu arwaye, hari umuntu agira apfe, nta wundi yari Lazaro, kuko bamutumyeho babona ari muri ya masaha ya nyuma yo kugenda. Bati mutwingingira umwigisha ze asengere Lazaro, nibura Imana ishobora kumukiza. Tuzi neza ko hageze Lazaro ataba gipfuye. Noneho nibajije ikibazo, kuki Yesu yaretse akamara umunsi wa mbere ntajye kumusengera, akamara umunsi wa kabiri ntajye kumusengera, akareka noneho Lazaro ntanabeho, Lazaro agapfa? Kandi yari umukunzi wiwe. Mariya yari umukunzi wiwe. Marita yari umukunzi wa Yesu. Aba bantu barasenga, kurya dusenga tugahamagara Imana, ariko nta kigeze gitanga inyishu. Ahubwo Yesu yarabiretse, arabireka ngo umunsi wa mbere arasiba, umunsi wa kabiri arasiba, umunsi wa gatatu arasiba, ndetse bigeraho Lazaro apfa. Amaze gupfa, Bibiliya ivuga ngo noneho Yesu acabwira abigishwa. Urumva abantu bararize barihanagura, bararira, baravuga ati, yo yapfuye, none twagira gute? Bajya mu kiriyo. Yesu acahagurukaho n'abigishwa aravuga ngo noneho reka tujye kuraba Lazaro. Baragiye. Bibiliya ivuga ngo akigera hakurya baca baramubona, bajya kubwira Mariya ngo erega umwigishwa yaje. Marita arasohoka asanganira Yesu, aramubwira ati, rwose mwigisha, iyo uba wari ngaha Lazaro ntago yari kuba yapfuye. Mu yandi majambo, kuki Yesu yaretse Lazaro akarwara bikagera aho apfa, bikagera noneho naho agera ku munsi wa 4? Noneho Yesu aravuga,
sinakubwiye niwizera urabona igitangaza cy'Imana. Undi ati none mwigishwa ndabizi yuko nubundi no ku munsi wa nyuma Yesu ijambo ryawe ivuga yuko abantu bazozuka ku munsi wa nyuma. Yesu arongera amubwira ati nakubwiye ngo iyo wari kwizera uraza kubona ubwiza bw'Imana. Kubera ko byari bigeze ahantu kuko Lazaro yapfuye amaze iminsi 4 mumva, Yesu ibyo byose yarabiretse biraba, yemera ko Lazaro ababazwa, yemera ko Lazaro apfa, yemera ko Lazaro ajya mumva, ibyo byose arabireka. Arangije aza undi yarapfuye atanguye kubora. Undi aramubwira turumva mwigisha ndabizi yuko nubundi rega ndazi neza ko wari iyuza kuba waje nta ngorane twari kugira, nta bibazo twari kugira, yari gukira. Undi aramubwira Yesu aramubwira ati nakubwiye ngo niwizera urabona igitangaza cy'Imana. Baca bariruka bajya guhamagara na Mariya yari yasigaye. Ubwo abantu bari mu kiriyo aho ngaho mu rugo basanga Mariya nawe ariyo. Baramubwira turumva mwigisha yaje. Mariya nawe aca aza yiruka aza kuraba umwami. Aramubwira ati mwigisha urumva rero iyo uza igihe twaguhamagara ntago Lazaro yari gupfa, ariko se kuki Yesu yabiretse? Kuki Yesu yaretse Lazaro agapfa? Kuki Yesu atagiye ako kanya? Niyo mpamvu hari igihe tumuhamagara tugategereza akaza akabanza akareka ibintu bikabora, byamara kubora akagira ngo intervene byaboze, wenda yaza mbere twari kubyiyitirira, ariko kuko aje nyuma icyubahiro kikaba icy'Imana. Arabireka birabora. Amaze rero aramubwira ati mundangire aho mwamushinguye. Baramubwira ati rega mwigisha yarapfuye amaze iminsi 4 no kubora yatanguye kubora. Yesu aramubwira ati munjyane, ni munjyana aho mwamuhambye. Batoke reka twubahe ibyo uvuze. Baramufashe baramujyanye bashyize kumva, bahamugejeje. Arangije arabwira ati mwigireyo, bigireyo. Ati nimurabe mwugurure imva. Barayugurura. Nababwiye ngo n'Imana ireka bikaba, n'Imana ireka tukababazwa, kandi bireka ifise impamvu. Nubona ibyo uri murababarizwamo ngo nugire ngo suko Imana itabizi. Imana iremera ukababazwa, ariko yo hari ikibishaka muri kwa kubabazwa kwawe. Arabireka arinjiye. Bati mukureho imva, bakuraho nibaza umufuniko w'imva bakuraho. Abati ni mumwegere. Baramwegera arangije arasenga ati Mana yo mwijoro ndasenga ndagushimira yuko none Mana ndasenga nguhereye aka kanya ibi bintu ngiye kuvugira aha ubikore kugira ngo abantu banzengurutse, umuzure kugira ngo abantu banzenguruke bamenye ko ari wowe Mana gusa. Agisenga iryo sengesho Lazaro amaze iminsi 4 bari barihebuye, yaratanguye kubora, n'icyaboze Yesu agikoraho, n'icyataye espoir Yesu agikoraho, n'igihe abantu bataye ibyizigiro Yesu abikoraho. Arangije aravuga ati okay, arazuka. Babona avuye aravuga ati okay, umwuka uraje asubiyemo ubuzima. Hama rero ni mumwegere mumuhambure. Baramuhambura. Bamaze kumuhambura avamo. Amaze kuvamo aragenda. Abantu bari hose biri avuga ngo abayuda benshi baraho ngaho barizera. Abantu bose bavuga ngo nubwa mbere tubonye ibi bintu. Bajya kubwira abafarisayo mwarigenje, mwajyaga muvuga ngo akize impumyi, mwajyaga muvuga ngo agaburira abantu 5,000, mwajyaga muvuga ngo noneho ngo yagendaga agira abantu bose neza. Uyu munsi ibyo twabonye si ibyo. Twiboneye noneho umuntu ava mumva atanguye kubora. Twiboneye umuntu abyuka gutya. Tubona umuntu ahawe ubuzima, tubona umuntu abayeho. Umva rero, rimwe na rimwe Imana yemera ko tubabazwa kuko ishaka intahe mu kanwa kacu. Kuko there is no test without testimony. Iyo hari test toujours haba hagomba kuza testimony. Mwumve rero, abantu dushaka testimony ariko ntidushaka text. Abantu dushaka intahe ariko ntidushaka kubabazwa, kandi kwa kubabazwa niko kuvamo ibyo tuvuga. Niba mubyize mume amena. Nukuvuga ngo
kuko icyo mwahawe atari ukumwizera gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwiwe. Rero abantu dushaka mana nanjye ngirire neza, mana nanjye nzotera imbere, mana nanjye, ariko ntabwo ushaka icyatuma ugira icyo ushingira inaha abantu. Rero mwibaze, arazutse, barangije basubiye mu rugo nande na Mariya na Marita, umuntu bari barashyinguye, basubiranye nawe muhira, baricaye. Maze Mariya hari ikiriyo, gice kirarangira, Marita gice kirarangira, bicarana na Lazaro aho ngaho. Biravuga ngo Abayuda bose bazaga kuraba niba koko ibyo bavuze ko Lazaro yazutse nibyo, reka tujye iwabo turabe ko yazutse. Twamwishinguriye tubona, baragenda bagasanga yicaye muhira, bati mwiriwe Lazaro, ati mwiriwe, ati murakomeye, ati murakomeye, urupfu rumeze gute? Ati ntabyo nzi, nanjye nabonye nzuka. Mariya rero we yari afise intahe yo gushinga, Marita nawe yari afise intahe yo gushinga, kuko byabaye abibona. Byabaye abibona. Abandi bakaza bati tubwire Mariya na Mariya, twe twumvise ngo Yesu yazuye umuntu, byagenze gute? Byagenze gute? Reka mbahe ikindi cyanditswe. Bibiliya iravuga muri Yohana ibice 9 ngo hari umugabo, ngo Bibiliya ivuga ngo yavutse ari iki? Ari impumyi. Ndaza kugaruka aho mvuye. Avuka ari impumyi, amaze kuvuka ari impumyi arakura. Noneho kuki Imana yemeye ko umuntu avuka ari impumyi akisanga gutya atabona, akagira imyaka 5 atabona, imyaka 10 atabona, imyaka 15 atabona, imyaka 20 atabona, imyaka 40 atabona, imyaka 30 atabona, sinzi imyaka yari afise. Ngo ariko ngo Yesu ariko aragenda n'abigishwa, ni mu bice 9 twasomye, ngo baza kumunyuraho. Abantu babaza Yesu abigishwa, mwigisha, uyu muntu ko yavutse ari impumyi, n'ababyeyi be bakoze icyaha cyangwa niwe yakoze icyaha? Yesu abishyura ijambo ryiza, aravuga ati oya, ntabwo ari ababyeyi be, kuko ntango yafise zo kuvuka ari impumyi, nta karandi hari. Ntabwo ari ababyeyi be cyangwa se we, ngo ahubwo ibi byabaye kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Hama rero arahamagara ya mpumyi, amaze kwihamagara iraza. Imana yemeye ko impumyi ivuka atababyeyi bafite icyaha, yemera ko impumyi ivuka atari nayo yakoze ibyaha, ikabaho ivuga ati ariko ubu ngubu Mana nanjye navukiye kabisa kutabona, Mana kuki wemeye ko mvukira kutabona? Ariko Mana kuki Mana, imyaka 10 iragera, imyaka 15 iragera, imyaka 20 iragera, Mana kuki wemeye ko mvuka kukuntu Mana? Ariko si ubu koko hari igihe nanjye nazabona, nkabona ibiti, nkabona abantu, nkabona hanze, Mana ubu bizogera koko, bizogera. Ariko rero Mana agasenga, agategereza, agasenga, niba yari umukizwa, niba yari umupagani, ibyo ntabyo nzi. Yesu aramuhamagara ati umva ingo. Araza, ahageze aramubwira ati umva. Bibiliya ivuga ngo arangije afata utwondo, arangije arashyiramo amata yiwe, arangije akoza hano. Aramubwira ngo genda wiyuhagire mu ruzi bita Silowamu. Acaragenda wa mugabo. Uvo umugabo yavutse abona uko nguko, yisanga ari impumyi. Nibaza ko mu misengere cyangwa mu buzima bwiwe, iyo wisanzeho ubusembwa, ubuvuga ati ariko kuki ngewe ntameze nk'abandi, kuki ntavutse mbona nk'abandi, kuki navukanye ubumuga, kuki? Ariko Mana nicyo kibazo yari afise uyu mugabo, ariko ntabwo yari azi kuko kubabazwa hari umunsi bizovamo intahe. Biragera hama Yesu amurungitse mu ruzi Silowamu, ngo wa mugabo aragenda. Ageze muri Silowamu yaramubwiye ngo agende yogemo, aramanuka avamo. Biravuga ngo avamo akoze iki? Abona. Acaragaruka. Ageze muri quartier abantu baramuraba bati ati dore wa mugabo uyu si umwe yavutse ari impumyi. Abandi bati nyamara sa nawe, abandi niwe nyamara, abandi bati tubona sa nawe, abandi niwe. Urumva bariko baradiskita ku muntu babanaga gutya muri quartier nkuko mwaba mubana hano mu Ngagara. Niwe ariko siwe ariko arawumviriza. Ugeze ku murongo waho wico, arangije ababitse mwagize kibazo ki? Ndumva bamwe bavuga ngo nije, ndumva abandi bavuga ngo asa nawe,
nta n'urisiri ko ari jye cyangwa atari we. Arangira avuga ati ni jewe, uwo mubona ni jewe, ni jye nari impumye none uyu munsi ndabona, ni jye nari impumye none uyu munsi Yesu yangiriye neza. Umva, arangije rero baramubaza bati tubwire rero byagenze gute, byagenze gute, byagenze, oya tubwire, duhinahe byagenze gute. Imana iguhe byagenze gute mu izina rya Yesu. Oh, uri kuraca mu bintu challenges, Imana iguhe byagenze gute, byagenze gute. Mu yandi majambo duhinahe, kuko dushaka inahe tutemera ibigeragezo, dushaka inahe tutemera kubabazwa. Kubabazwa ntawe ubikunda, kubabazwa biraryana, kubabazwa rwose nanjye mbabwira mpagaze imbere yawe rwose kubabazwa nta muntu n'uyu n'umwe abikunda. Ariko dukunda kumva wavuga ngo Yesu yangiriye neza, Yesu yarabikoze, Yesu yabigenjeje gutya, Yesu yabicinzira aha, Yesu yacinjira hagati y'inyanja. Ibyo turabikunda kubivuga, ariko ntidushaka kubibamo. Ariko nta kundi kuntu wobona ubivuga utarabibayemo, utegezwa kubibamo kugira ngo uzobone ibyo uvuga. Arangirira ababwira tumva rero, umva ukuntu byagenze. Byagenze uko umugabo bita Yesu yaraje amaze. Iyo ni yanahe rero, yanahe ije nyuma yo kubabara, nyuma y'imyaka ntakubwira, nyuma y'imyaka wenda 25, nyuma y'imyaka wenda 30, nyuma y'imyaka wenda 50, nyuma y'imyaka wenda 40. Ibyo bintu bije nyuma yaho yarabayeho ubuzima bwo kubabazwa, yarabayeho ubuzima bwo kuvuga ngo kuki ntavutse n'abandi, yarabayeho ubuzima bwo kuvuga kuki jyewe nisanze gutya, yarabayeho ubuzima bwo kumva avuga Mana kubera iki ubuzima bwanjye bwakubitse gutya, yarabayeho ubuzima yama yibaza ibibazo. None ubu arahagaze ku murongo wa 10 aravuga ati mwumve, reka mbabwire uko byagenze. Nyuma ya teste mbayemo imyaka, reka mbahereze ntaho uko byagenze. Haje umugabo bita Yesu, amaze kuza nuko arampamagara, akora hasi, afata amate, ankoza hano ku maso n'utwondo. Arangira aramwa ngo genda muri Silowamu. Nuko ndagenda muri Silowamu, ngo manuke muri Silowamu. Mvuyemo ngiye kubona mbona ndakanuye candagaruka. Iyo niyo nahe yanjye. Baramubaza ati uwo mugabo witwa Yesu ari he? Ngo baramufata, barangije bamujyana hehe? Mu bafarisayo. Bereka abafarisayo ati uyu mugabo muramuzi? Arababwira ati ati tumuzi ari impumyi none ariko arabona. Byagenze gute? Arababwira ati umva nanjye uko byagenze nisanze ndiko ndabona. Uko kubona kwanjye rero nahandi kwavuye nuko umunsi umwe Yesu yaje arampamagara. Imana iguhinahe, Imana iguhinahe, Imana iguha icyo uvuga. Byagenze gute? Nawe babwiye uko byagenze. Umva rero, umugabo bita Lazaro arazutse aricaye, abantu bose bakaza muhira. Bageze muhira bakabaza batubwiye ko wazutse, duhinahe. Mariya agacahagara ati uri umunsi umwe Yesu yaraje, araza kuko twari twaramuhamagaye yanga kuza. Lazaro ararwara arapfa. Amaze gupfa nuko tubona Yesu araje nyuma y'iminsi, acara tubwira ngo tumujyane kumva. Bamwe tubanza gushidikanya kuduta, abeze tumujyane kumva ku Mariya. Iyo ni nahe ndiko ndabona Mariya na Marita bariko barashinga inahe y'ukuntu Lazaro yazutse. Bavuga uburyo Yesu yaje, bavuga uburyo yagiye kumva, bavuga uburyo yasenze, bavuga uburyo Imana yamusanze ikora kuri Lazaro, bavuga uburyo yavuyeyo. Mbega inahe iryoshe. Twabonye Lazaro ava mu mva, njyewe nari mpari, uwo ni Mariya. Njyewe nari mpari, uwo ni Marita. Narabyiboneye neza, ntabwo mbabwira ibintu bambwiye, ntabwo mbabwira ibintu nabonye kuri televiziyo. Nari mpari mbona ariko arava mu mva, naratangaye nanjye. Nari mpari mbona Lazaro ava mu mva, nanjye ubwanjye naratangaye. Baratangara bose, bagashinga inahe, umwe agashinga inahe, undi agashinga inahe. Kubera iki inahe? Inahe ziza nyuma yo kubabazwa.
intahe ziza nyuma y'ibyo twaciyemo. Intahe ziza nyuma y'ibyo umuntu aba amaze gukubitana navyo. Sinzi ibyo uri kuracamo, sinzi ibyo uri kurahura navyo, sinzi ingorane, sinzi uburwayi, sinzi ibibazo, ariko mumenye yuko icyo twahawe ntabwo ari ukumwizera gusa, twahawe no kubabazwanya nawe. Nyuma yo kubabazwa hari icyo tubona tuvuga. Nyuma yo kubabazwa hari icyo tubona dushingira Imana intahe. Nyuma yo kubabazwa tuba duhawe ibyo tuvuga. Uyu munsi rero dufite ikibazo mu ishengero. Umuntu akavuga ati urumva pasa ndashaka kuzoza gushimira Imana, urumva shakuza. Natwe rero tukakira umuntu akaza agahagarara ngaha akavuga ati nje gushimira Imana, agahagarara. Twese tuba dukeneye kumva intahe y'umuntu. Ariko rero waraba uburyo umuntu ashimye ashinze intahe. Urumva nagiye mu bitaro Prince Regent, bari barantoye kanseri, hama ndakubitika. Kenshi ibyo abantu ntabwo babishingira intahe. Uburyo yabayeho, uburyo yaryamye ku gitanda, uburyo yagihangana gutya, uburyo nyine ntabwo uwo mwanya, kuko urabye ibintu unyuzemo mu myaka 10, imyaka 20, kuguha kubishingira intahe iminota 5 tuba tuguhaye. Ubundi haba hakwiye umunsi w'amashimwe gusa. Umuntu tukamuha isaha, umuntu tukamuha amasaha 2. Hagarara uvuge ku ntango gushika ku iherezo. Iyo ntahe iminota 5 kujya kuyivuga, uvuga iminota 5 ngo uyivuge imyaka 10 ubayeho, imyaka 20 waciye mu bintu, ni ibintu bigoye. Haleluya. Naho rero usanga intahe ntago tuziha imbaraga. Bamwe muri twebwe iby'Imana igikora warakubititse, ndetse ugasenga ahantu umunsi umwe ukabwira Imana, Mana nge ndibuka 94 abantu bajyaga basenga, umuntu akabwira Imana, Mana nunkura muri uyu mwobo, Mana niwankura aha hantu, Mana sinzi icyo nzokora, nzokwiyegurira wese, Mana sinzi uzombwire nge mvuga ubutumwa kuva lende gushika vendredi mu bitaro. Ugasanga koko umuntu agiriye umuhiga Imana hano, Imana igize gukira hamukuye, kandi yabonaga urupfu rumusanga. Abantu barazaga bahiga bakamunyura hejuru y'umutwe bakamukandagira bazi ko yapfuye, bakarengana akumva aho hantu araharenganye. Yamara kubivamo agasa n'umuntu wibagiwe. Bamubwira turazi ko Imana yakurokoye muri ibi, wapi ntabyo akibuka. Njya nkunda kuvuga buriya umuntu yibagirwa vuba kurusha uko aba ariko aranyura mu kintu. Ni nk'umuntu wariye, iyo umuntu amaze iminsi 3 atarya, inzara ikamukubita, bakamuzanira akantu kamuhembura gutya, ye baba we nyuma yo kugafata, nyuma y'imisegonda 5 acamera nk'umuntu atigeze asonza. Kwibagira ni ibintu binyaruka. Ariko kwibuka, Imana ikunda abama bibuka aho yabakuye. Imana ikunda abama bibuka aho yabatoraguye. Imana ikunda abama bibuka ahantu yabakuye. Intahe y'imyaka 10-15 y'ukubabazwa biragoye kuyivuga mu munota 1 cyangwa iminota 2. Kubera iki tubabazwa? Kubera iki tubabazwa? Cyambere, Imana yemera ko tubabazwa kuko biyishimisha. Imana yemera ko tubabazwa kuko biyishimisha. Ni gute ushaka kumbwira ngo Imana inezerewe no kurwara kwanjye? Kuki ni gute wambwira ngo Imana inezerewe n'ubukene bwawe? Ni gute wambwira ngo Imana inezerewe no kubona ndiko ndakubitika ndi umwana wayo? Fise umukobwa n'umuhungu. Nukuvuga ngo nk'umubyeyi nama nifuza ko abana banjye bamererwa neza. Ariko Yesaya 53 uvuko wavuga. Yesaya 53. Yesaya 53. Tuhasome. Yesaya 53 havuga gute? Haravuga ngo ninde, uhereye ku murongo wa 10, nyamara Uhoraho yashimye kumujanjagura, yaramubabaje. Umva, nyamara Uhoraho yashimye gukora iki? Kumujanjagura. Uhoraho yaramubabaje. Aho azotanga ubugingo bwiwe
kubw'ikimazi cyo gukuraho ibyaha azobona urubyaro rwiwe azoramba. Umva rero, Bibiliya avuga ngo uhoraho yashimye kumujenjagura, uhoraho yashimye kumubabaza. Uyu ni umuvugishwa Yesaya, ariko aravuga nde? Ariko aravuga Kristo. Uhoraho yashimye kumujanjagura, uhoraho yashimye kumubabaza. Ibaze, Imana Data iri mu ijuru ngo ishima kubabaza umwana wayo. Ishima ijambo kujanjagura, sinzi ko muvyumva. Kujanjagura ni ukujanjagura nyine. Ijambo kujanjagura, mana yanjye, ni ugufata ikintu ukagikubita hasi kikaba ubupande. Imana rero biravuga ngo yashimye kumujanjagura, iramujanjagura, iramumenagura. Imana biratangaje, Imana yashimye kujanjagura Kristo, Imana yashimye kumubabaza. Kuki Imana yemera ko tubabazwa? Kuki Imana yishimira kubabazwa kwawe? Reka mbereke. Abantu mwabaye muri internet murabizi, cyangwa bize mu internet. Ngewe niho nize imyaka ya nyuma 3 muri internet. Umuvyeyi yakurungitseyo, akurungika mu by'ukuri saba kwanza. Kandi aha nabakurungitse uwahize ababizi azi yuko nta hantu bagushyira kuri discipline. Wize mu bigo by'abapatiri cyangwa abafrere, mu byuka senkeri z'agatondo na trane mu bamwicaye muri etide mu gatondo. Senkeri trane, abanyeshuri nibo bantu ba mbere bagira itiro. Araryama akadeni kavuga ngo akabati nibwo tukiryama akaba yihengetse. Kandi aziko senkeri trane ugomba kuba wicaye ku ntebe uri muri etide. Nukuvuga ngo ugomba kuzinduka ku buryo ukora dushe hamara amasaha bakaza kugara harya mu madoro murara. Amasaha ya senkeri trane mwese nta numwe agisigaye. Bamwe barakwepaga, bamwe ugasanga bari munsi y'ibitanda ubwo yanze kujya mu ishuri. Kandi no mu ishuri baza guhamagara absence. Ugasanga umuntu aragiye mu minsi ya mbere, iminsi ya kabiri agatangwa kujya kuri discipline. Bamaze kugukura amanota nka 20 nibwo utangura guca ubwenge ukavuga ubu nzotana birote nubwo nawe afite amanota meza, ariko muri conduite 0. Kandi conduite itanyemera no kwimuka, ugatanga kwishyira ku murongo. Maze ukabyuka ukajya mu ishuri, mukaryama mutebye, mukabyuka kare, mukarya indya zitabaho ukuntu. Bakabazanira ubugari, akawunga. Ubwo bamwe badafite amafaranga menshi, uravuga ati nzojya muri refe. Ubwo se no kwishinga kwa manja muri kantine. Ujya muri kantine indwi ya mbere akagwerera, ugatangura indwi ya kabiri usigara uraba abandi gutya. Abandi bana iwabo baratunze, baba baramuhaye menshi, niyo mpamvu ajya muri kantine minsi yose. Ntago tungana. Ukajyayo rero ukajya muri kantine nako muri refe. Ibyo babahaye nabyo tuba ari utuntu tungana gutya. Ugasanga ari abasongarere b'abakobwa n'abahungu. Ntibajya bajya muri refe ngo kubera batetse akawunga. Ntibajya bajya uzobishinga ukabigwamo. Ariko umubyeyi yakujyanye, wese impamvu yakujyanye azi discipline yaho. Iyo uvuye niba hari abantu bamana inzara n'abanyeshuri bo muri internet, akava muri internet. Icyifuzo cy'abanyeshuri bo muri internet ni bibiri. Ninashika muhira, icyambere nzobirya mana yanjye. Icyakabiri nzoryama mana yanjye. Kubera ibintu bamutoje muri internet ni ukubyuka kare ukaryama utebye, ukabyuka kare ukaryama utebye, ukarya ibyo bagutegetse apana wowe ibyo wishakiye. Noneho wavayo ukavayo uri umuntu ari discipline. Bamwe bakahigira iyo discipline. Kubera iki? Umubyeyi yakujyanye arazi ko ibyo uzohakura bizogufasha mu buzima bwawe buri imbere. Imana yemera ko tubabazwa kuko iyo mibabaro hari ikizodukuramo mu myaka iza bikazodufasha twebwe nayo. Ngo yemeye, yashimye kumujanjagura, ishima kumubabaza. Icyo ni icyambere. Icyakabiri, impamvu Imana yemera ko tubabazwa, Imana yemera ko tubabazwa cyangwa se duca mu kubabazwa,
kuko bidutunganya. Gutunganywa ni uguhinduka uwundi Imana ishaka kuba mu izina rya Yesu, ukava mu bwiza ukajya mu bundi bwiza. Abaheburayo ibice 2:10. Iyo usomye Abaheburayo 2:10 urumva ikintu gikomeye umwanditsi w'Abaheburayo yavugaga. Reka tuhasome. Abaheburayo ibice 2:10. Abaheburayo ibice 2:10. Ibice 2:10 havuga gute? Haravuga kuko iyo niyo yaremewe byose. Ubwo bariko baravuga Imana, bariko baravuga Kristo, kandi niyo ibeshejeho byose mu kurongora abana benshi ngo ibazane mu bwiza, byari bikwiriye gutunganisha rwose indongozi y'agakiza kabo kubabazwa. Wow, mwumve, byari bikwiriye gutunganisha indongozi, ubwo ni Kristo. Ngo Imana yabonaga ko ari ibintu bikwiriye ko Kristo atunganishwa kubabazwa. Byari bikwiriye gutunganisha indongozi y'agakiza kawe. So mu yandi majambo, gutunganywa kwa Kristo yatunganishijwe kubabazwa. Gutunganywa kwa Kristo yatunganishijwe kubabazwa. Abamubonye uyu munsi yicaye mu bwiza ntabwo bazi ko ubwiza bwavuye mu gutunganywa, kandi uko gutunganywa kwari ukubabazwa. Simpati, amina kubwa. Haleluya. Shaka umuntu yambaye costume amfashe. David, ingo hano, ingo mbereke gato example imfasha ko mwumva. Nge nize ubwarimu, muramfasha. Nari kuba ndiko ndigisha iyo ntahamagarwa na Kristo. So uyu mugabo muramubona, murabona ukuntu yambaye. Buriya uyu munsi iyo ubonye costume, reka tujye mu ntango yayo. Costume kenshi usanga ari ibitambaro. Niyo ugiye kuyikoresha aba ari igitambaro kiri nk'ahantu mu bistoke. Rimwe na rimwe abantu babisangayo, ubu usanga ari ikintu kiriho ivumbi, ivumbi nyine ikivumbi, bakayikurayo kuko ariyo washimye, bakayizana. Iyi costume bagatangura, bagafata ya costume umutayeri niwe Mana, agaca ayifata, agaca avuga Tokyo bitewe na size nshaka gukora, niba ari 48, niba ari 46, niba ari 52, reka fate sizo. Agafata sizo, agaca atangura kaci, agakata ibipande. Ni ukuvuga ngo iki gitambaro ariko arakata ari umuntu cyagivuga arangaze we, ariko uyu muntu nambabaza agira, ariko arangatagura, kata ibipande akabishyira ku ruhande. Cyabona amaze kugeza kugikata kikiruhutsa, ati yaranyishyuye umuntu kwere igihe yankatiye, ariko nawe nta mbabazi agira. Igihe natakiye kwa nkata vrema siko nambabaze, kigasa wenda mfata akaruhuko, akagira ngo birarangiye, kikagira ngo birarangiye, bagaca bagifata, agaca ayicara kuri ya mashini. Za mashini murazibona, agaca yicaraho. Uwo ni umutayeri, agaca afata igitambaro cya mbere, agafata icya kabiri kujya biteranye noneho neza, agaca ajya kuri ya mashini. Ubwo ni urushinge, aranjobye we, ariko aranobagura. Ariko uyu muntu igihe yamereye yankatagwe, none ageze mu kundobagura we. Iki cyo kirakomeye we, gukata byo byari byoroshye, ariko gutobora, kandi noneho ahazindi siri ryarazorangiriza guma toboragura. Mana arambabaje we, arambabaje yo.
akagiterateranya kagashinge kagatobagura ubwo niko gitakawe kigataka kikazoheramo umwuka kikabona ko bw'amahirwe kirahejeje. Cyamara guheza wa mutayiri nawe ubwo yashyize size ashaka byose ni cya gitambaro ariko kiracyariho rya vumbi, kiracyariho iki vumbi ariko noneho kamemu cyagize forme, noneho agaca gikorayo kavuga toke. Ubu rero kugira ngo tugikore neza bakazana ipasi bakagishyira ku meza. Ya pasi rero iri mu muriro akayizana hama hamwe akagishyira aranuriye we aranuriye akajyagira pasi arangije we yo kikavuza induru ndahiye we ndapfuye we aranuriye ati ibyo birakaze mvuye gutobagurwa none ngeze aho bashyiraho ipasi yo yaba ari umuntu niko cyari kuba kivuga. Kikaza kugera ahantu ahejeje gutera ipasi agaca gifata noneho akakijyana he kameme kugira ngo nkureho wa mwanda nkureho wa mucafu ajya hehe muri dry cleaner. Agaca afata cya gitambaro akakizana agashira muri ya costume agashyira muri dry cleaner. Dry cleaner ikora iki? Kukuraho imicafu isuku. None yashyira muri dry cleaner kikavuga shyize mu mashini we. Nyuma yo kuva mu muriro nshyize mu mashini we kikavuza induru ati bajya kugishyiramo ari nk'umuntu cyakwanga rwa rumashini baba barucani rero barurimo niba ari n'ibike cyajya gisubira inyuma ati sinjyamo buriya nuko kitavuga cyakanze kujyamo. Ubundi rero agashyiramo ku nguvu kigaca kijyamo bakakigira gutya bakagira chavamo yarangiza akavuga ko okay bagaca bashyira muri bwa bushashi barangiza bagaca baza bagashyira muri magazi. Ubwo noneho kikava ndakize mana mbega urugendo rwari rugoye. Bankuye mu stock barabanza baranturira barankatagura barantobagura banshiza mu mashini. Ubu noneho costume yicaye guma aho ngaho yicaye noneho bashize ahantu twebwe tukajya tuza muri magazi dufise imara rubanza nzoshingira umukobwa wanjye urya munsi ngomba kuba costume nziza hano Bujumbura niye ukagenda mu magaze ukaza kwinyuraho keva wow. Ubwo nawe idandaza kava ukuyibona ari nziza nayo iriguzesha nizere ko waje wipanze neza ukajyaza akayireba igiciro nangahe ni miliyoni 2 cyangwa 3. Birakunda ko nka miliyoni wisa bikunda oya zana miliyoni efsa okay ikositimu ko ari nziza ba oya ndayaguha gakura amagarura akamuhereza. Uyu munsi ahagaze hano yambaye costume mukavuga yambaye neza waguriye he bana ariko ntimuzi aho iki gitambara ahantu cyavuye, ntimuzi inzira cyanyuzemo, ntimuzi urugendo rwacyo cyavuye ahantu kinyura ahandi kinyura ahandi kinyura ahandi. Uyu munsi numubona ukamubona yambaye ari mu bwiza ucivuga wa yambaye neza ariko urugendo rwacyo ntago rwari rworoshye. Ntago nzaho wanyujijwe, sinzi aho ugeze, sinzi niba ugeze mu mashini, sinzi niba ugeze mu gutobagurwa, sinzi niba ugeze ku guterwa ipasi, sinzi niba ugikurwa muri stoke, sinzi niba ugikatagurwa, ariko aho ugeze hose ngo yamuhamagariye imutunganyisha kubabazwa. Uyu munsi yicaye mu bwiza, ubwiza nibwo tuzomusangamo. Abana b'umwami nabo basa n'umwami, umwana asa nawe. Niba yaratunganyishijwe kubabazwa, nawe ntawe uzobikwepera, ariko icyiza cyabyo ni ukugira ngo dushire mu bwiza, kandi ubwiza buruta ubundi bwiza. Nawe nuhagarara Imana ikubona ikwishimire. Ni
niwahagarara ushimishe Imana, ushimishe wewe ubwawe n'abakubonye bavuga ngo hari gloire Imana yamugizemo. Emera unyure ku ipasi, emera utobagurwe, emera ubabazwe, emera unyura hose ubabazwe. Icyo nzi ni kimwe, uzokwicara mu bwiza uvuga ngo Imana ishimwe ko yabinyujijemo, yamutunganishije kubabazwa. Nawe wemera utunganijwe uko kubabazwa. Erega bikunda irabahana, abikunda irabakubita akanyafu, abikunda yemera ko bababazwa. Uyu munsi asa neza kubera iki? Ahantu cyavuye ni ahantu hakomeye, cyanyuze ahantu hakomeye, cyanyuze ahantu hakomeye. Jya kwicarira. Twebwe iwacu kuri eglise, kamve muri bisan nzane pratique zifadika. Twaragiriwe ubuntu natwe nkuko mwaguze, turagura ikibanza ama tukimukiramo. Maze kukimukiramo, nyuma y'indwi imwe baca baza baratwugarira. Uri umushumba uzi ko wafashe ideni rya banke, ugaca ubona nyuma y'indwi imwe mwimukiye mu kibanza cyane. Baca baza baratwugarira, batwugarira tutaraheza no kubaka. Twari twimukiyemo twebwe, nta n'isima yarimo, byari ibintu by'ibicafu tubamo. Impamvu mbigishije aya majambo, iyi message niho nyikuye muri ibi bihe, nayikuye muri ibi bihe byo kubabazwa. Hama ndabyibuka nyumba 10 yaje kundaba ari lendi le 4 Novembre. Twari turi muri puci turiko turasenga, mbona arinjiye yazanye ibipapuro akuramo aransomera ngo uhereye umunsi nimwemerewe guteranira hano. Ariko ubwo kuva mu gatondo naye numvise amatelefone acicikana, eglise yanyu bagiye abayugare. Okay, ndavuga ni reka dutegereze niba ari byo. Urumva basinye icyetere. Okay, turasenga Imana. Hama turicara, na nyumba 10 aransomera. Turero bwira bajya abantu basoke, nimuzongera gusengera hano. Erega turabana, erega ushaka kugwa hasi, erega ushaka kudeprima bakabona buzima burangiriya. Dufise ideni rya banki, turiko turariha banki, baratwugariye, bizogenda gute? Okay, amagara umubyeyi wanjye ndamubwira ibibaye. Okay, amubwira ati reka dusenge Imana. Dutangura gusenga. Zumva indwi ya mbere nitwe dufise iyo tujya. Ubwa intama ziratatana, bamwe basubiye inyuma ubu ngubu. Ziratatana. Indwi ya mbere dukore live, hayo live razi n'ama connection. Nta nababa bikurikira. Indwi ya kabere sinzi ukuntu icyumviro cyaje, turavuga ati ko kuki tutatira bavukanye bacu Elsevire badutiza ikibanza ku mugoroba tujya gusengera abo bikundira. Umva kuva za Kinanira Kanyosha kujya Elsevire nabyo ni transport niki, ariko kamemo abafise umutima babishaka bajye baza ku mugoroba duterane turindire ryari Imana izo ducira inzira. Nk'umushumba nushobora kwibaza uburyo biba biremereye, nushobora kwibaza uriyumvira banke, uriyumvira bizogenda gute, mana ibi bintu, ukajya imbere y'Imana. Ndibuka iminsi ya mbere nendaga kwiyahuza amasengesho, nkajya muri 3 nkavayo, nzi ko baduhurusha nkasubirayo, ko rutaraboneka nkasubirayo. Imana iravuga ati bandanya bisengera nyine, icyo ngewe ntegezwa gukora nzogikora. Ntago bugaye ntazi ko bagomba kugara, impamvu bugaye ndazi impamvu yabyo. Rero tekana, umurimo ni gwanjye si gwawe. Wikoreye imitwaro yose, ituriyo mitwaro. Ntangura kurwara no mu mutwe, njya kwa muganga barampima. Rega muganga wa mbere nagiye urumva umugongo ukamfata no mu mutwe bigafatana. Ngiye kwa muganga bampa imiti, umudokitara bampima mu mutwe, bampima mbona yanditse imiti.
yanditse imiti ndagenda ntangura kunywa. Umunsi wa mbere nanywe ye baba we numva mfise ubwoba bwinshi nk'umuntu afise abadayimoni. Si ibi bintu ni ibiki? Umunsi wa mbere nanywe akanini ka mbere, sinzi ukuntu narungikiye umumama dusengana muganga, ndabira ibi bintu acaranyandika, pastor wewe waradeprime? Noya. Ati imiti ni anti depression. Yo jewe naradeprime? Oya none ndashaka naba naradeprime ndahabo. Ngwera giye deprime pastor nushaka kubimenya. Madamu ntigeze abona deprime. Abana ni babo. Wowe wigeze ubona deprime wowe? Rero mvuganye n'umubyeyi wanjye arambwira ati iyo miti hagarika. Ejo udasanga utanguye kudepanda n'imiti. Cyandahagarika. Ariko nkibaza iyo byavuye ngo undi muganga najya arambwira ngo pastor reka ibintu byo kwiyumvira cyane. Ati kuko ibyo bintu byo kwiyumvira, ati baza niba wowe nka pastor uri kuriyumvira abanyagihugu bo bameze gute? Nuko yambwiye umuganga. Mwana ariko jewe ntago niyumvira vrema ngo yangura kwiye ngo gufata umwanya wa relax. Njewe ndanagerageza kwevita kwiyumvira, ariko birashoboka ko byaba byarabaye ntabyo nzi. Icyo nshaka kubabwira niki, this message niho nayikuye. Ndavuga Imana yemeye ko tubabazwa. Uyu munsi ntago baratwugururira, ariko bazotwugururira. Uko bizogenda kose uwo munsi rero tuzokora iki? Tuzohagarara dushima Imana, turashimira Imana. Buriya baratwugariye, maze kutwugarira ukuntu twahagaze nuko nguko. None turashima Imana ko batwugururiye. Noneho uyu munsi turiko turabona ibyo tuzovuga nyuma yo kugururirwa. Kuki Imana yemeye ko tubabazwa? Muri iyi minsi iri kwirarema intahe tuzovuga nyuma yo kugururirwa. Imana ibamugisha.